Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Hinta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 27 kan 28. No dagundaway mo amang ipaay iti imbag, ipaay mo kadagiti makasapol. Di mo pagurayan aging iti bigat ti kaarubam, numabalin mo at tulungan ita. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Umuna akong ijedak kalabalay. Ang mga no day paramid na amasapa. Wen lakay. Kasaritak pa'y analaing ti anak ta, sakbay apanawak. Ang mga no di na kayat ti agbati. Nakita kamin arimwar man ni tatang. Iso ko matikadwana. Saan mon anam namaan ni tatang? Napatpatag pa'y ti madyong kankwana, ngam ti mangkadwa ka ni Vina nga anak ta. Inton kwan, dumawat iti pakimadyong na. Iso nga rod. Iso ano daduma, jakon ikikan iti kwarta. Itod ko laangan a grocery wenno bagas. Nadamag kong adda kano na pan na inla ko abagas di tadaya. Anong sampay na ti agbati dito'y balay? Tamapan kami ka ni tatang mo ijedakkel a balay, wan? Saan ka di mabalin nga umayak mat, nana? Ngam adda sa gubanit mo anak. Amangan no kumaro day ta. Sana balit adamot agas mo. Kan umayak to inton aldaw. Awan nga ta ni lolo di tabalay da, nanang? Saan kan amapan ijay? May mayat no agyan kalaangan dito'y balay. Tapno daras ka nga umimbag. Sige nga ro, tamaturog aklaangan, nanang. Ngam, umay kanto nga rod no aldaw, ah? Wen anak, agpakada akto ta umayak ditoy. Asidaglaan mat. Adda papanan mi itang. Awan ti pumanaw dito balay. Kan saan kayo nga agpastrak iti tao ditoy? Nalawag? Nalawag, madam. Ngam, lumabalin. Inak ko makitaan di anak ko inton aldaw. Ta ada sa gubanit na. Kunam itay analawag. Ngamita, agpakpakada ka? Di ka di makawawan. Masakit ngamin ti anak ko, madam. Awagam ti mabalin mo apangibilinan iti anak mo. Tangtangdanan da ka nga rod nga agserbi ka da kami. Ita, agpakada ka iti tiyempo ti trabaho. Ha, leche. Ay, leche ka naman nun. Sapay ingkari iti anak ko asumangputak inton aldaw. Oh, apay nga agtantanamitim ka. Ingka kidi agtrabahon. Pimanawin dagiti bosta. Ngam kasanon. Imbilin namot nga awan ti pumanaw. Kasanungay ni Vina. Impakadam ko mga kakitaan no aldaw ah. Impakadak ka ni madam. Ngam nagungot nga rod. Mangbili na kanoy ti sabali amang kita. Awan pa'y konsiderasyon damat. Masakit lang arudan ti ubing. Noong ada pumanaw ka data, sigurado nga ipulong mo ti security guard. May samot na dya security guard. Sip-sip na dya. Padasag laangan nga awagan ni tatang. Tamapan na basit kitaan ni Vina. Adapay magsiguro ije balay. Barang nung maibaon mo ni tatang. Hello. Sigurado mapagsayaatan ti bagam. Tapno saan amadadaal ti aldaw kaw. Tatang, ada sa gubanit ni Vina. Kat ingkarik amapan ko kitaan in tunal daw. Didak mo't palubusan nga agawid. Kahit, anya ti kayat mo mapasamak. Ingkay ko mabasit kitaan, tatang. Ada agas ije lamiseta ije kwarto na. Kitaan nyo no nagtumarmot laeng. Sapay adda kumapay papanak. Pangaasim ko mamot tan atatang. Itantan nyo pa'y tipapanan nyo, tamasakit di apu ko yo. Anya pa'y ngay. Agyaman tatang. Adda ngamin na panandabos, iso ajak makapanaw. Ala, siya kung timakamaw. Da kayo matimbay, lolo. Saan ka di makaumay ni nanang? Saan siguraw, tayo mawag malt. Sapay adda kumapapanak. Amok matiag tumar. Adamat inluto ni nanang akanak. Kan adapay tinapay ko dito'y lolo. Matlagayam. Apay nga inawagan nakpailaang ti inam.
Ay, overacting mat ni nanang mo. Madanagan la siguro, lolo. Papananyo ko maaya? Ay kat ijay diversyon ko mat Ijay ti pagliwliwaan may. Anya ka di jay a diversyon, lolo. Ay, saan mo nga amwan? Tadi mo matlaang maawatan. Binilin mo ka de, dagiti agasawa, adida pampanawan ti balay. Siyempre, masurunak ta kaibagbagak paylaeng adida pumanaw. Agpakpakadakit din dayjay nga ana. Ha? Agpakpakata? Pumanaw ka din? Mapan na kano kitaan ti anak na masakit inton aldaw. Saan ko pinalubusan? At dangarod pa pumanaw mat. Kasano nga agpakada? Kat matangdanan mat? Ha? Mangsaor kid din ti kunana? Day tangarod timbagakan kwa na idi agpakpakada. Dagita amamirmiraot, aglablabos da. No awan da tao kat saan dan amangan? Ha? Iso nga aganos da Kasano day to yan? Awan ti mabaling nga iluto. Nakalak ti ref. Sigud mo't nga dalak ti ref da. Kasla makalong ti linaon na. Anya nga rod ti iluto kapangaldawan ta. Inka gumatang iti dilata. Ipakadam iti security guard. Ipakitam ti ginatang mo no makagatang ka. Unay mo ti kasto yan. Kasla dakila unay ti ref da. Ta adapay lak na. Saan kan nga agreklamo? Kasta nga rod ti ugali da. Tinasken kat itid da ti sweldo ta no madanon ti panagsusweldo. Anya pa'y ngay. No di kasta. Lakay. Agbirok tan sa laengan. No adda sa bali nga amo ang nasaysayaan. Vina, ayan ka diti pagbagasan yaw. Diyak mat makita dito Inlamang yu ka day. Adamat di ta kusina, lolo. Agluto kayo ka di? Adamat ka ng tangain na, poy. Kunak ano awantin na pawi. Adutin na, poy, lolo. Inlakaman ni nanang ti pangaldawan. Ay, kasta ka day. Ay, kita man ti ayan ti pagbagasan da. Tamangalak man kit di iti bagas. Ilakaw, tapno adda pagmajong kaw. Ay, ure may salang asalaw. Kumusta kan anak? Pasensya ka no jak nakaawid ideal daw. Di na namin palubusan ni madam. Sana bale, tay may mat ni lolo, nanang. Iso ti inawagak nga umay, idididak pinalubusan. Apay abinirok na ti pagbagasan, kat adamat in na, poy. Anya? Pagbagasan ko nam? Apay ka no? Saan ko nga amo, nanang? Idikwan, nagawid matlaang. Mabit lang nga rod. Di ta ka pa'y, tainak kitaan di pagbagasan. Apa nga inurar mo ti pagbagasan bakit? Nasa pa yung mata pa nagluluto. Kita akla ang tilinaon na lakay. Kuna ngamin ni Vina, asap-sapulan ka no itay ni tatang ti pagbagasan. Apay kumaasapulan na ti pagbagasan. Na, Ay, basit mo tang tilinaon ti pagbagasan. Nangalalakit din ni tatang iti bagas. Bimas iti kargana, lakay. kunakun kat. Sana bali kumaano kanin na. Ti matikat ilako na tapno da pagmadyong na. Sana mabalinda ito ang mapaspasamak. Masapol nga ikabil ko ti pagbagasan iti kwarto nga adapadlak na. Tapno saan nan nga alaan nga ilako. Ay na, lakay, nagbara ni Vina. Ipantan iti ospital. O sige, tenlak mangkita iti pangiluganan. O sige, no ada kayon ton di tabatog. Pagbusin na tairuwar kun ti anak ta. Uwan bakit? Sapay dita pa'y nagsweldo ta saan pa'y katapusan. Kasano itan, awan kwartata. Ala, ingka mangkita ni ti pangiluganan ta. Tasukatakon ti anak ta. Anya ti ko na ti doktor, bakit?
Apaya ka na yun ngagsublit igurigor ti anak ta. Dengge kanulakay. Nalabit agagangay agurigor laang di mo na anarik nana. Ngam nagtinag a dengge. Padasak ti bumali ka na, boss. Tapno ada aramatan ta dito ospital. Ikanda ka nga ta. Nagbak nang da. Ngam nakaro mo ti imot da. Ipakpakaasik ka na kwanan. Akasapulan ta ti kwarta. Barang mangted da. Sapay, mga pagatang da iti agas. Katawan igam ko akwarta. O sige, tenak mangi remedyo. Sapay ko mataad ng mga asi at tao. Ala, mangan kan anak ko. Tapno saan ka ako mapsot. Ayan nga iti kanam, nanang. Siya kadila ang tikan ti ospital iti makan. Pasyente la ang tikan da iti makan anak. Ala, mangan kakit din. Tapno makatumar ka iti agas. Saan ka mapanagtrabaho, nanang? Saan anak ko? Saan ang mabali na panawan ka dito ospital? Napan ka din nagtrabaho ni tatang? Saan anak ko? Napanpay nang remedyo iti kwarta nga aramatan dito ospital. Naladaw ka lang arudan, agmay may sakapay. Ni Ana, Impan mi ti anak mi di ospital, ma'am. No mabalin ko makit agbali kami. Tapno ada aramatan mi di ospital. awan ti cash ko ita. Jak masango ti mapan ijebang ko. Inka ki di dalo sanjay kotse tanagrugit. Ina ko mapay agdiskitari ti kwarta, ma'am. Kasapulan unay ti anak ko ti agas. Kayat mo asawan, imay kangam saan ka asumrat. Umaya ko mga rod bumalay, ma'am. No saan da ka pabalyan? Mapanak pa ita inak agdiskitari ti mga asi kanyak. Dita kayon, ma'am. Na, pimanawon ti mamirmiraot. Ha? Aganak-anak kayo. Sa kay mangiraman no agsakit ti anak yo. Ha? Adda ka din pabalidakan ka. Masapul ti agas. Awan, bakit? Inak bas makisaw iti may sa kanag iti social worker. Adda nang hisingasing nga adda mayat at tumulong ka data. Nasaya at ano da tumulong. Bak nang ti amo ta. Di na pa'y makatulong. Nalabas da. Awan konsiderasyon da. An-anwan da nga taaya ti kinabak nang da. Kat awan mo't anak da. Anyat ko na ti empleyado ti DSWD a kinasaritam lakay. Tumulong da ka no. Awan bayadan ta dito ospital. Kunada pa hingag kasapulan da iti trabahador. Anya, trabaho ka no? Katulong ka no iti balay da. Kan caretaker pa iti balay ti kabsat na nga da iti abroad. Agkaaruba da. Imbagam ko man adwata, no maimbagan di anak ta. Dahi tati imbaga, kat imanugot daman. Ay na, nagsayatan no kasta. Caretaker kan katulong. Agyan tayo ka di iti balay ako nam. Wan ta caretaker kat nga ron. Saan ta nga agabang? Agyaman ak Diyos ko. Makaginawa tayo matlaangan. Apay di madlas sumurek dagiti mamirmiraw din. Numuna ta ado pa iti ipatrabaho kadakwada. Wan nga rod. Ado pa'y tilalabaan. Ken awan pa'y nagdalos manipod di da simrek. Sapay nagturid da nga umay agbali. Saan damot lagaya masumurek kadagos? Imbaga, ta saan ko ida nga inikan. Marmarwam da. Hala, awagam kid di ida. Ta umay dagtrabaho. Sige, awagak, apaman ama full charge ti cellphone ko. Hello, madam. Anya ka diti ibagayo? Apay adi kayon sumsumrak. Naurnungan ti trabaho yo. Lading itak, ma'am. Ngam umakar kamin iti balay tinasingput at tao anang tulong kada kami iti ospital. Anya? Saan kayon magtrabaho kada kami? Wan, ma'am. Bye. Ne, apay kasta tilangam. O anya, umay da ka din? Ado ti ipaaramid ko ita. Saan da kanon nga umay? Umalis da kano iti amo. Ay, ikasanon ngay. Nung muna ta nagriga ti mangala iti mapyara katulong. Ay, kasano itan.
Inikakla ko maidi agbalbali iti aramaten da iti ospital. Dakla parikot ita daytoy. Sapay nagsisingpet dagiti akatulong. Kasanon ita? Nagsayang na talaga. Talaga asayang. Agbabawi ak asaan anang ted iti agbalbali. Anya ngay ita. Ti panagtulong saan ko mga itantan wenno ada kondisyon na. Gapo ti managtulong. Ti apo ti mang bendisyon. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.